Gehen wir einen Punkt weiter zu der nächsten Rede von Herrn Chambasamdo, Mitglied des tibetischen Exilparlaments von Europa. Bitte, Herr Gottfried. 제림 개바 이륙 지도 삼도 잠발안에 송신왕교 빈체 구천 주지박 인든 최근임에 직선 제당 어떤 대시고를 폐버에 손자 다른 단다대 이 잡로델이야 스위스 최소 표준 잡조 속백이 속조 아니 구십 파비안 몰리나 초타 아니 촉수 댐든치도 왕불라 이내 단다 부르미막 속조다 김민남바 유럽 순위 tunzo 속조다 군대 송민남바 되는 신표맥이 제조 남바다 균례 대신 총미 대신 미만 대표부 참물로리아 섬지슈예이 단디네 단다 응애 라과리에 대대 벤첸 rumbuche kucheng juba irtini chögi yenzen chone yana marbu shungla nishu phubegi ani chakdep jela ya su choti nangbegi tepdi chade yore sonzada nge dine phögi neju khobadi shebada 벤첸 rumbuche chogi nishu phubegi nangdön kashechi 문주 dine ma nge dine ma shube ina tendendi changbudan dembadan ngoyo neju rathoyada ani debe thujuliya phumitsö khaju 양고야 중배 내준디 양타고 또 투그레 섬기도 손자 대인중에 찍네 남부주의 천도 체도 이지 치딩게 니슈 아니 변반 동해를 교배 어자스 시제 군시 벤체 군제 주거촌에 니슈 피베게 착대들이 근데 디낭로리아 벤체는 무치 촌에 니슈 피베 갑라야 아니 구순 투된 장매 메르세바 당 슈르규르와 슈르규르와 살라 추네 도시탄 슈장속 체유 근대당 하가 많이 높은 최대속 랑나 강샤르지 랑진 윤배 지부터 도시 땅와 당 가den주 송대남 류제지 주차를 배주 제신 강주대 구탕당 빼차 망보 삼틸 수배 유제체 이제 추den기 니슈낭로 내시제 penangoju gonde khagi kusung tuden chazan mebo sugu yore peja digechiya hamgo soya le peju cheche demige enangoju chöda rikshun le ya torshi dinde tang yore cheche benjurun buchegi nishu nanglo gi nedun chikdede pena chöde rawangi tole shube yine ani chöla yiche yu ani gombat chajun le ya teba chingye denzu le ya 몽테 레스 몽테 짱마 수요 레스 랍체제 최고 롭수딘데 최 마체야 그 롭수딘데 표가sol이야 깡수니마 우주 고란 yap체 비밀이야 아니 디 최고 레스 계시 최 아니 냠네 제야디 샤 두고 민도 슬라베가블라 교란도 아니 몽테바레 서치려야 가부 마칭에데
야나 숑래야 모교 칭에 차기 요레 세제 아니 최대 라왕기 토라야 야나 숑네 아니 두부디가 스탄기 요레 세제 단다 니슈디 나라 코베 네트원 찍디 차데샤 디네 타중기 랍자다 게베 자주 벤나 타바다 아니 팀다 곰베 나라야 아니 야구치는 마슈비는 슈 야구 레스제 뚱아 땅체 야구 마칭에라 뚱아체 야구 칭에라야 아니 메라 땅체 아니 레귤 독자딘데 빼기 요래 손자 최대가 라왕기 토래야 아니 곰바 차준리야 슈지기야 냐는 슈쇼 제 요래 세제 딘데 직 되용도 빼나 디나 신기 단다 내주 신다직 뭐마 표현랑로래야 아니 사야 통야 매네 미시바딘데 중요 말에 예미 말비 시숑레네 아니 표현랑래야 아니 미 칼라 사야 말하니 시백이 내단데 중요래디 예미 말비 시숑기 아니 미말이야 아니 평균 땅바 칸에 깨진이 무시해버리되 도용오말이야 독자 지기 요레스 제자 아니 데베 투줄로 도시 테베 니주 중매데 야나마비 슝레네 도시 테베 니주 중수 세제 딘데 직제다 디나로 니주 망고시라 요레 손자 개체디 유튜브 도용게 니슈디 남주 직시야다 안 디나로디 자로치나메네 야부 요레 삼산디 젠스타 디네게 다레 표미 마치두 렌조네 슝데기야 아니 서구 셀타 직장 요레 디나로리야 튼쟁아직 아니 비규다 다체네 서구세다 페나샤 튼쟁 당부될래야 벤젠 총세를 무체 아니 진송 제반에 단대 파도 딱 가손 참여 친체 로tom나 디칭 요래 손장 안중원에 다 치매 결함도 친차바 레스제 초바 겹공행이 내단지 차그도데 엔게징원에 아니 벤젠 총세를 무체 강내 뉴르도 아니 르트 용발이야 잡윤낭로 제제 딘데 직퇴 용도 다디나 싱에 단다 퇴주 페이지 딱다 지기 유메스 고츠 마소르와 세자디 단다 튼쟁아 다른 슈두 비구 슈베기 내주디 차자 인지 깨게 나라 표미마 지두 렌소게 차제 나라야 시기야 요레 손자디게디 넘버 2기 시나로나 슈야이 페나디나로 튼쟁이바 델야 벤젠 충수를 무체초 로니 슈츠주네 데베 로니 슈츠주 나로리야 준주 제체디 유두 엔게지 나로네 아리리 저머니리 잉글랜드 단지 UK 나로네 야나리아 슈요데 야나고니 렌체 제요 마레 손자디 인두 라리아 무투네 아니 비기디 슈네 공강네 뉴드 르트 나로 나스 안 튼쟁아바 지레야 단다 니마샤네 모둘 디지 중구여바 나시 아니 표 친한 니게게 표명은에 아니 충시를 무체 르트 총네 아니 간줄레 집에 니마 링네 뉴도 차바 쇼 시지 딘데지 용발에 예지중은에 잡존나로 나시지 비규 도체 튼쟁아시도 디디게 타제나리아 시로나 타카망아 먼투주미디 델리아 삼조 슈초전 데네데 단다 주조 총메 파비안 몰리나 초페샤 델레 닝타먼 토치 슈야데 아니 수슈마 니갈리아 카틴체 토치 체스 잡존나발이야 아니 토치 체는 모투니 딘데 잡존나로 나슈야인 토치 Vielen Dank. Als nächstes folgt eine Rede von Fabian Molina, Nationalrat und Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Schweiz und der Parlamentarischen Gruppe Tibet. 제린 구바 스위스 최저기 팀이 구샵 파비안 몰리나 촌의 송셰낭교. Vielen Dank, liebe Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde, ganz herzlichen Dank für die Einladung an diesen heute sehr wichtigen Anlass für das tibetische Volk. Im Namen der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Tibet, deren Co-Präsident ich bin, und im Namen der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz überbringe ich euch die besten Wünsche und versichere euch unsere Solidarität. Ich habe vor einiger Zeit den neuen chinesischen Botschafter in der Schweiz getroffen, in Bern. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen und er hat mir im Gespräch gesagt, jeder Fuß muss selber beurteilen, welcher Schuh dazu passt. So wie jedes Volk selber beurteilen muss, welches System und welche Führung zu ihm passt. Wenn man sich die Situation
des tibetischen Volkes im besetzten Tibet anschaut, dann ist eine solche Aussage ein reiner Hohn. Das tibetische Volk hat nie entschieden, ob es besetzt und fremdregiert werden will und ob seine fundamentalen Rechte wie seine religiöse Freiheit, sein Recht auf Selbstbestimmung, kurz seine Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und es ist an der Zeit, dass auch die Schweiz, so wie viele andere europäische Staaten, endlich aufstehen und sagen, Stopp. Menschenrechte sind keine Relativität. Es gibt keine chinesischen oder europäischen Menschenrechte. Es gibt nur die Menschenrechte für alle Menschen auf diesem Planeten. Und diese Menschenrechte, die gelten auch für das tibetische Volk. Und es ist nach sehr vielen Jahren an der Zeit, dass China grundsätzlich die Menschenrechte respektiert, aber dass China auch ein Verbrechen rückgängig macht, nämlich die Entführung eines kleinen Kindes und bis heute keine internationale Untersuchung dazu zulässt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute, dass ihr heute hier seid, dass ihr klar macht, das ist nicht vergessen und auch die Welt hat es nicht vergessen. Ich weiß, die Hoffnung, dass sich die Situation im Tibet rasch verändert, die ist klein. Ich war schon oft jetzt an Demonstrationen, an Veranstaltungen zu diesem Thema und die Situation, sie wird nicht besser. Aber die Hoffnung, die es gibt, ist, dass doch immer mehr Menschen, auch in der Schweiz, erkennen, was passiert, wie die Rechte des tibetischen Volkes in Tibet, aber auch in der Schweiz mit Füßen getreten werden. Im März hat der Nationalrat 2 Vorstöße verabschiedet, die den Bundesrat zum Handeln auffordern. Das ist nicht viel, liebe Freundinnen und Freunde, aber es ist immerhin etwas. Und was Hoffnung macht, ist, dass ihr alle heute hier seid, dass viele Menschen auf der ganzen Welt sich versammelt haben und damit klar machen, das tibetische Volk lässt sich seine Religion und seine kulturellen Rechte nicht nehmen. Ich wünsche euch in eurem weiteren Kampf viel Kraft und alles Gute. Im Namen von allen Organisatoren und im Namen von allen Tibeterinnen und Tibetern möchte ich dir herzlich danken, Fabia, für deine langjährige Unterstützung und als kleines Dankeschön auch für dich ein Katak weiße Büchse. Vielen Dank. Als nächstes bitte ich Karma Chügi von Präsidentin der Tibeter Gemeinschaft Schweiz-Liechtenstein ihre Rede vorzutragen. 제림 구바 스위스탄 리echtenstein pöring 미만기 촉촉 까마추길라네 송셰낭교 디 제라 미만남기 겜부낭교인 zamling 시대도 세대진이기 때문에 호사겸고 전부 추어탕 그시 벤저링도 쳐라 두스몬도 튜베 찹칙 추숨 필리핀다 용라 그시다 참지슈요 다 창매 캔세다레 다리기 니모데 야나마부 슝기 그시 벤저링 부체 진지 체베 니만 나쁘시그레 왠가 스위스 리echtenstein 그루미마기 딕수기 따디 야나 슝다 게지 라완데베 게지 슝마닝라 조부부유디 다리데 녜카미 슈에디 인지토네마 슈초바시 슈이 이네 소스기 게다리슌라 쿠시멤바티 쿠시메바멘스 슈초바시
I want to start my speech with a quote from His Holiness the Great 14th Dalai Lama. I'm quoting, "I have taken upon myself this historical and spiritual task with a strong sense of responsibility. Over the recent years, I have, with great care, performed all necessary religious procedures for this purpose and have made supplications to the infallible three jewels. I am fully convinced of the unanimous outcome of all these recognition procedures performed strictly in accordance with our religious tradition. The search and recognition of Panchen Rinpoche's reincarnation is a religious matter and not political. It's my hope that the Chinese government, with whom I have kept contact regarding this matter through various channels over the recent years, will extend its understanding, cooperation, and assistance to the Tashilimbu Monastery in enabling Panchen Rinpoche to receive proper religious training and to assume his spiritual responsibilities." I'm unquoting. 3 days after the recognition, on 17th May 1995, the 6-year-old Panchen Gendinchöki Nyima, born on 25th April 1989, was abducted and forcibly detained, along with his family members, Khenpo Chade Rinpoche and monk Chamba Chungla, by the Chinese government. He has been called the world's youngest political prisoner. Despite growing international pressures from the United Nations, governments of various states, and in 2020 from 159 independent organizations from 18 countries working with the United Nations, the Chinese government continue to refuse to release the Panchen Lama and his family members, or allow any impartial international observers to meet them. The world is witnessing a regime using religious culture into political tool. As of today, Gendinchöki Nyima has not been seen for the last 25 years by any independent observers since his disappearance in 1995. Panchen Rinpoche is the youngest political prisoner of conscience. This is a total violation of human rights and rights to worship. The Tibetan community in Switzerland and Liechtenstein call upon the United Nations Human Rights Council and the international governments and organization bodies to continue to pressure People's Republic of China to release Gendinchöki Nyima, all political prisoners, and make China respect the rule of law enshrined in the UNHRC. We strongly condemn Chinese Communist Party's crime against humanity, against international laws, and demand for an immediate release and provide evidence about the well-being of Panchen Rinpoche and his family members. And we call upon China to respect the international rule of law and meet the demands of the Tibetan people and release Panchen Lama immediately. Break your law! Break your law! Break your law! Tujiche. Belongs to Tibet. Tibet belongs to Tibet. China lies. Tibet. China lies. Tibet. Shame on China. Shame on China. Free the Panchen Lama now. Free the Panchen Lama now. Free
matcha, 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 longsho, baby longsho, baby longsho, vivan, freedom, free Tibet, free Tibet, shame on China, stop killing, stop killing, let the Dalai Lama, return to Tibet, let the Dalai Lama, return to Tibet, release, Panchen Lama, release, Panchen Lama, Pekitapo, Pekitapo, Berakse, Tamayin. 부제시 Nun folgt eine Rede von Herrn Wampo Tetong, Mitglied des tibetischen Exilparlaments von Europa. Okay. Schönen Abend. Es freut mich hier so viele Gesichter, bekannte, neue Gesichter zu sehen. Es freut mich vor allem, sehr viele junge Leute hier zu sehen. Junge Leute, die vielleicht in dem Alter sind, in dem der Panchen Lama ist. Und vielleicht jünger sogar. Ich habe vor einigen Tagen eine Zeitungsmeldung gesehen über einen jungen Eritreer, der am Bahnhof eine Frau auf den Perron gestoßen hat. Die Frau konnte zum Glück wieder vom Gleis zurücksteigen. Und ein Mann, ein Schweizer, der nebendran stand, hat diesen Mann gefasst und hat dann ihm ins Gesicht geguckt. Und was er da gesehen hat, war, sagt er in der Zeitung, Verunsicherung, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit. Und dieser Mann hat völlig apathisch in die Welt hinausgeblickt. Und was ist dessen, was er getan hat, überhaupt nicht bewusst. Wir sind uns oft nicht bewusst, was es bedeutet, so traumatische Erlebnisse wie Haft, Gefangenschaft, Folter und so weiter zu erleben. Und wenn ich an den Panchen Lama denke, kommt mir auch dieser Junge, der in Zürich diese Frau, diese unmögliche Tat begangen hat, in den Sinn. Es gibt überall auf der Welt, in Nordkorea, in Burma, in China, überall Menschen, die momentan in Gefängnissen hausen müssen, unterdrückt werden, Frauen, die misshandelt werden, junge Männer, die gedemütigt werden. Und wenn wir heute hier zusammentreten, glaube ich, ist unser Anliegen viel, viel größer als nur das tibetische Anliegen. Es ist auch viel größer für das, was der Panchen Lama steht. Es ist für Menschenrechte, es ist für die Würde des Menschen. Wir haben alle eine Pflicht, uns für diese Würde einzusetzen. Es ist nicht nur Würde, es ist auch die Liebe zu unseren nächsten Menschen. Und ich denke, diese Werte sind auch wichtig. Wenn wir politische Arbeit leisten, dürfen wir uns nicht nur auf politische Inhalte, Forderungen konzentrieren. Es geht wirklich um den Kern der Sache. Und diesen Kern, den sprechen wir heute an. Ich möchte sagen, dass dieser Eritreer-Junge, der in dieser Dunkelheit vielleicht gelebt hat, der in dieser Verzweiflung gelebt hat, dass der nicht gesehen worden ist. Und unsere Aufgabe ist es, all diesen Menschen, die nicht gesehen werden, zu zeigen, dass wir sie sehen und dieser Welt auch in Erinnerung zu rufen, dass es diese Menschen gibt. Deshalb ist es unsere Pflicht als Mensch, als Tibeter, Unrecht, wo Unrecht geschieht, auch dieses Unrecht zu benennen, ist unsere Pflicht auch, wo die Schwächsten und Geringsten immer wieder Opfer werden, darauf hinzuweisen und diesen Schwächsten und diesen Geringsten auch zur Seite zu stehen. Und schließlich ist es auch unsere Pflicht als Menschen, denen, die in Vergessenheit sind, vielleicht auch in diese Dunkelheit sind, zuzurufen, dass wir sie nicht vergessen haben. Und diesen gemeinsamen Ruf schicken wir heute von hier nach Tibet. Und der Panchen Lama soll sich gewiss sein, dass wir an ihn denken und viele, viele Jahre noch weiter an ihn denken und nie unseren Kampf für Tibet aufgeben werden. Danke. Vielen Dank, Wampo. Wir gehen weiter zu der Rede von Karmachigi. Sorry. Das war schon. Die Rede von Basangdoma von Tefos. 재림종이 스위스 벽이 뱀의 척변에 척시 빠상 드말라는 송시낭교 다리 대가 앞에
Europe chidi kong number da ani chobaka ki chozo yule number ani khasam tembe chigi gyabjowa ko number da ani shada jembe phiri pinda lenge yongla an tharin tega nganzu same semnala ani ta yulerwa khaisna kusi penjerum boche kong te zambuling nala thongche ani awa chunju konglo thu yimbe kabla awa chunju jil tanda ta jana marsho gegab ki jisu che tanda ta konglo sumju soyi la peyor de yine nganzu changme tanda bado je gi khogab rayo mare kong khande ji yeme nganzu ta nyenti nala thongwa da jana marsho shonge zuma sheba de mashi ngoye di tanda chapter nangi yo mare di thola ani nganzu phemi saya thu choga sum toza chikti thonerwa tanda de ani Swiss keka Zürich la ani kemi shuzeb gi tula ani nganzu gusi penjerum bochi tanda ani gyodanyu lede ta da ani zamli yola 코나저게 최대라면 난게 여나 별라 그러봐 코나서 송고 여래 별라 최대라면 여래스 아 디여나 아니 고시 펜저로 버제 코 최나야라와 아니 다시로 보 공발라 주체네 최대 빼자자야기 고급 라부여래 디 라여래 요 말와 제자 먼저 별다 찍으래라 아 제자 먼저 단다 다 so jana marsho shula bigu shue yi ani di December nganzu tante de nye injitone chusi shu ji shue yi kaisna chapter ge chedola kaisa nganzu Philippines da changma lo do chikti ngane khatu yine semchu chag mare rwa nganzu konsa shogi uti wala seme shwe thone yarab sangju gi thone nganzu ne tamja chibuthone ngajoge khatu yine ani mogo chigi is rwa ani de shwe thone trabuthone tsawani ne me kojes bugu shwere jana marsho ki rwa sinji zo shwe ani ta lenge yongla sem yena rwa ani sem de sangjo thone peju tarona zamli yongi cheri pa lenge Kewa zo changmalo konsasho ne ani sundi shu konsasho gi ani love and compassion jamda ningje thone zambuling la dus ani pemmese pejidi na yore rwa yarge jingi gegap kewa cheriba uzobe lenge changma ani konsasho la jesu yiran shu chini ani kasong chiru du yore dinde yindi zamba ta Jana shue tuzu le yores kaisna zambuling la gogo tang thu mares ba tada ngazu sama rawa meba utaya minduwa zambuling yo la khari ti go gudwa tie uhan jana shunge ne tharve na ko di kengi nga sama nyangi ore kunzu kusi penjerum bochi cheza tiga nangshi ngazu thanda yang dewa di thong dewa yang gudwa ta phige thabu nanglo khwa chu yuna nga zu ha yo mari songza khong lede yoda nyu taro nang shili nga zu di phige shue yi yarab sangje ge thone so today we all have been gathered here to mark the 26th years of 11 Panchen Lama's disappearance, which is one of the darkest days in our life. No one can imagine that how he can survive under the cave of communist Chinese government. So, on 17th May 1995, His Holiness the 11th Panchen Lama Genden Chogi Nyima, when he was only 6 years old boy, just 6 years old, just imagine, abducted by the Chinese government, communist government, along with his family, after His Holiness the 14th Dalai Lama recognized him
as the reincarnation of 10th Panchen Lama. And since that fateful day, Buddhists around the world, and Tibetan in exile, and especially our courageous brothers and sisters living inside Tibet, have been living in a hope that one day we will be able to receive blessing from His Holiness, the Panchen Lama. After orchestrating the disappearance of 11th Panchen Lama, the self-declared atheist government and infamous for its persecution of religious group in China placed a young boy, Gyaltsen Nobu, as their own 11th Panchen Lama, and this political motivated action failed to replace, the position of true Panchen Lama from the heart and minds of all the Tibetans and the world who respects the human rights. So no one can replace His Holiness the Panchen Lama. Whole world accept that His Holiness the 11th Panchen Lama Gendin Chegin Yima is the 11th Panchen Lama, and it's not the Gyaltsen Norbu. So His Holiness the Gendin Chegin Yima, recognized by His Holiness the Dalai Lama, will always be the true Panchen Lama. China's abduction of the Panchen Lama and forcible denial of his religious identity and right to practice in his own monastery in Tashalombo is not only a violation of religious freedom, but also a violation of human rights, isn't it? It's China's claim that Tibet enjoys religious freedom. Is it to be considered true? Then China must provide the variable information on the well-beings and whereabouts of the 11th Panchen Lama and his family. So today we mark the 20th anniversary of 11th Panchen Lama's disappearance, and 26 years is a significant time in an individual life for a person to spend a better human beings or better human life in this world. The disappearance of the Panchen Lama is not only an injustice to one person, but it is an injustice to 6 million Tibetans and their rights of religious freedom. We thank all nations and their parliaments founded on the principles of justice, international human rights organizations, and every individual for their continuous support. We appeal to the international community to mark a concrete effort to press China to release the 11th Panchen Lama and resolve the critical human rights situation in Tibet. And we finally pray and hope that His Holiness the 11th Panchen Lama will soon be able to return to his rightful place at the Dashilomo. Raise everyone. Okay, the rightful place at Dashilomo Monastery in Shigatse in Tibet, not in China. So we pray that under the auspicious presence of His Holiness the 14th Dalai Lama and His Holiness the 11th Panchen Lama will shine soon over Tibet and the whole world, as His Holiness the 14th Dalai Lama shine over the world, as everybody knows it. So pray Gelo. Release, release. Release, release. Release, release. Release, release. Thank you.
Vielen Dank für diese sehr kraftvolle Rede. Wir gehen weiter zu einer Rede von Kysang Gangshotsang von der Gesellschaft Schweizerische Tibetische Freundschaft. Hallo. Tringa Sibetundro Zapschüne, Zikasche German Torne Chili. Liebe Landsleute, liebe Freunde Tibets, liebe Anwesende. Im Namen der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetischen Freundschaft möchte auch ich gerne ein paar Worte an Sie richten. Heute ist ein trauriger Jahrestag. Heute, vor 26 Jahren, hat China den 11. Panchen Lama, zweithöchstes religiöses Oberhaupt der Tibeterinnen und Tibeter, entführt. Seither verweigert die Kommunistische Partei Chinas die Auskunft darüber, wo der heute 32-jährige Panchen Lama gefangen gehalten wird, ob er lebt, wie es ihm geht und den Zugang zu internationalen Organisationen. Zuletzt hatten sich im Sommer 2020 Menschenrechtsexperten und Gremien der Vereinten Nationen mit einem öffentlichen Schreiben an die chinesische Regierung gewandt und den freien Zugang einer unabhängigen Untersuchungsdelegation gefordert. Es wurden nur belanglose und oberflächliche Antworten von den Behörden erhalten, die nicht unabhängig überprüft werden konnten. Das anhaltend brutale Vorgehen trotz internationaler Proteste und Aufforderungen hält allein gegen den Panchen Lama und seine Familie schon über ein Vierteljahrhundert an. Es ist nun höchste Zeit, dass die internationale Gemeinschaft Konsequenzen zieht. Mehr Selbstbewusstsein und deutlich weniger Kotau würde der Welt gut tun. Und es würde auf Dauer auch zu einer partnerschaftlicheren und hoffentlich auch faireren Zusammenarbeit zwischen China und den übrigen Ländern führen. Mit der Entführung und der inzwischen über 2 Jahrzehnte währenden Inhaftierung verstößt der chinesische Staat eklatant gegen Menschenrechte, Rechte auf Religionsfreiheit, Sprache, Bildung und Kultur. Die chinesische Regierung ist aufgefordert, Panchen Lama endlich die Kontaktaufnahme mit der Außenwelt zu ermöglichen, einer unabhängigen Untersuchungsdelegation. Tibet belongs to Tibet belongs to Tibet belongs to Release, release. Release, release. Shame on. Shame on. Stop killing.
Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! Let the Dalai Lama return to Tibet! Let the Dalai Lama return to Tibet! Shame on Chinese government! 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 COVID-19! Made in China, Surula! COVID-19! Made in China! COVID-19! Made in China! Coronavirus! Made in China! Coronavirus! Made in China! Sada tinje shei thanda police konzo dismyongta shegido ani microphone di mashana ani thiringi ngogeti ani thanda jamsha orela so andi ni tanganzo kembe di mochini kyap ki shokches kyap ine microphone mani la so tuchana muthini. Let the Dalai Lama return to Tibet! Let the Dalai Lama return to Tibet! Let the Dalai Lama return to Tibet! Shame on Chinese government! 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 Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! COVID-19! Made in China! COVID-19! Made in China! Coronavirus! Made in China! Coronavirus! Made in China! Make China accountable! 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 Shame on you! Shame on you! Xi Jinping! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Xi Jinping! Shame on you! Out! 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 China! 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 Out! 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 No religious freedom! In Tibet! No religious freedom! In Tibet! No religious freedom! In Tibet! Free Panchen Lama! 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 China lies! Tibet lies! China lies! Tibet lies! China lies! Tibet lies! China lies! Tibet lies! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Let the Dalai Lama return to Tibet! Let the Dalai Lama return to Tibet! Let the Dalai Lama return to Tibet! Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! Coronavirus! Made in China! Coronavirus! Made in China! Coronavirus! Made in China! Make China accountable! Make China accountable! Make China accountable! Make China accountable! Free Panchen Lama! 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 Release all the political prisoners! 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 Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Stop lying to the world! 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 Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! Let the Dalai Lama return to Tibet! Let the Dalai Lama return to Tibet! Let the Dalai Lama return to Tibet! Religious freedom in Tibet! Religious freedom in Tibet! No human rights in Tibet! No human rights in Tibet! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Coronavirus! Made in China! Coronavirus! Made in China! Coronavirus! Made in China! Make China accountable! 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 Longsho! Heavy longsho! Longsho! Heavy longsho! Longsho! Heavy longsho! Heavy longsho! Gammal Pöne! Gammal Pöne! Gammal Pöne! Longsho! Heavy longsho! Longsho! Heavy longsho! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! China! China! China!
release! Panchen Lama! Shaman! Shaman! Where is Panchen Lama? Where is Panchen Lama? Marcha, marcha! Sexual marcha! Marcha, marcha! Sexual marcha! Free the Panchen Lama now! 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 Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Marcha, marcha! Sexual marcha! Marcha, marcha! Sexual marcha! 20 Mölam Prayer von Schützezong vorgetragen. Tenzin Schützezong, sorry. Leider konnten wir keine Vertretung vom Tibet-Institut Recon organisieren. Cha
도전아. Vielen Dank. Heute haben wir noch die Abschlussworte von Dala Karsa vom VTOD, Vizepräsident. Ich bitte dich. 제림 타마디 유럽 페리시노 튼석기 척시 카르사 달레반달레 죽돔 송시 낭주인 내가 나부터 공도될 다 제림기 제림기 숙자라 내가 계셔 치카셰 슈긴 유럽 페리시노 튼석기 찹슈네 나 스위스 리echtenstein pöre mingmardang sübe zadre chokpadang pömi chokpa da swiss ki doga terengi kembegi chashi tensala charo namba ning tabone tuje che shuyain di shu nge tereng kembela kamen anye changma pe tubadang kamen namba tuje che shuyain Mixe, nazo Swiss-ki chepsi tola chale nanye Balthasar Gletli dang Fabian Molina terin peche kame nangba nazo gabu shida chungs. Kirani loma ringla pe jidun chedu gule mangbo kyo nangba la nazo sangme tsab shube kirani la ning tapane tuje che shuyayin. Deche la tenga nangba tso terin 나저 캠벨라 페투바디 투지체 슈야인 딩카 내암기 자자 덴다시 낭라 조아 미톱당 케첸 임바 시네 페투발라 가저 세메 충송 디슈 나 비구 슈야치 시라 다와 투베 세번 이슈자 숨라 만조 로잔라 로조마 베징 la gunga lutsa densu ki dunju kembe gyayi tikabla mingmang kang mangmang shi pe tuba bugu shuyayi ngazo pöri chokpa ne cheshi kang yobe tola kenangbe pene gyabgyo nangwa la ngazo rawa la ya nyungda pötön tol la lega chea semshu ngale chewa perkidu 디체네 게 유럽 페리슈노 튼속이 찹슈네 안조 더랑체 마톱기 마톱 파르투 안조 민투네 슈게이 투제체 안에 벽결로 벽결로 장학교 자메토다 같이 Liebe Mitglieder der verschiedenen Organisationen, liebe Tibet-Freunde und Familien, nun kommen wir zum Ende dieser Veranstaltung. Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des VTJs herzlichst bei den Organisationen und deren Helfer bedanken, welche diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Außerdem möchte ich mich bei allen Speaker bedanken, die sich die Zeit genommen haben, um hier zu sein. Allen voran die Nationalräte Balthasar Gletli und Fabian Molina, welche bereits gegangen sind. Mit eurer Unterstützung und eurer Arbeit sorgt ihr mit dafür, dass die Thematik Tibet in den Köpfen der Menschen da draußen nicht vergessen geht. Und dafür danken wir euch von ganzem Herzen und freuen uns, euch auch in Zukunft an unserer Seite zu haben. Last but not least möchte ich mich bei allen Anwesenden dieser Veranstaltung bedanken, welche trotz der momentan schwierigen Situation es sich nicht nehmen lassen haben, hier rauszukommen und gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt etwas zu unternehmen. Gleichzeitig möchte ich euch nochmals darauf aufmerksam machen, dass wir am 23. Juni am Global Day of Action in Lausanne sein werden und im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking nächstes Jahr eine Aktion planen. Daher bitten wir euch alle, unser Vorhaben zu unterstützen und an dieser Aktion ebenfalls teilzunehmen. Uns als tibetische Organisationen freut es sehr, wenn wir sehen, wie viele Menschen wir für eine solche Veranstaltung mobilisieren können und wie viele uns bei unserer Arbeit tatkräftig unterstützen.
Eure Mithilfe und Teilnahme an unseren Aktionen motiviert uns immer mehr weiterzumachen und hilft uns dabei, die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich kann euch versichern, dass wir alle nicht aufgeben werden und weiterhin kämpfen werden, bis unser Ziel, ein freies Tibet, erreicht ist. Vielen Dank und Pögyalo.